i-obedience yakhe yayisekutheni wa-understand indlela yokukholwa kuqala ukuthi uNkulunkulu lo asezwile ngaye yena kumele yena ayithobe kuye. Ngamanye amazwi yena unayo yakhe inkosi ayikhonzayo, but ukhetha ukuyizibe yakhe inkosi la ikhonzayo, athi yena usefuna ukuba obedient kulo nkulunkulu azwile ngaye. Ngamanye amazwi usuzwile eshumayeza ngalo Jesu Kristu, but wena are you ready ukuthi udele ngeyakhe inkosi ekubusayo, udele ngeyakhe imsamo, udele ngezakho lezi zinto lezi kumele ugcotshiswe zona, noma lezi zinto lezi kumele ufakiswe kuzona, noma lezi zinto lezi onga understand wena ukuthi zikisaphi nempilo, but kumele uzenze okucompulsory okubekiwe ukuthi kumele uzenze. Uready ukuthi uyidele leza zinto ukuze umukele umbuso waNkulunkulu ukuthi ufike kuwe, njengalo wesifazane owakhetha ukuthi yena atshele yakhe inkosi ukuthi ngeke yena aze akhethe ukuthi abakhiphe. Washo ebusweni face to face neyakhe inkosi, wakhetha ukuyitshela ukuthi ngeke aze wakhetha ungayisurrender ukuthi labantu babe kuphi, babe urakha uphahla, babecashile lapha, wakhetha ungasurrender bona, wakhetha ukuthi ayibeke yena abe yishield, amelane nenkosi, ebeke inkosi iyezwe lakhe. Wakhetha ukuthi ayilahle yona ngenxa yokuthi uzwile ngalo yaNkulunkulu, ngenxa yokuthi uzwile ngalo Jesu hlezi shumayeza ngaye, uzwile ngalo Jesu. Are you ready ukuthi ulahle yonke lezi zithixo lezo yikhonzayo? Are you ready ukuthi uyidele njengalo wesifazane owakhetha ukuthi adele yena yonke into, wakhetha ukuyidela yena uqobo, wakhetha ukudela inature la azalwa khona, wakhetha ukuyilahla yonke le yanto ngoba ezwile ngalo yaNkulunkulu ya. Angani uyayizwa into engishoyo ukuthi basakhona yini abantu abazowenza njengalo wesifazane? Yazi abantu besifazane ezweni lenkosi bathandiswa into eyodwa.